Danes je tretji krog teniškega turnirja na Deaflympics Sofia 2013. V tretjem kolu, v četrtfinalu med 16 najboljšimi igralci iz sveta, se bo pomeril Marino z prvim nosilcem, Francozom, ki je trikratni olimpijski prvak v tenisu. Želimo mu, da bo pokazal vse, kar zna, da bo užival v igri in upamo, da bo tudi zmagal. Ker imajo danes popoldne tudi košarkaški trening, so mu košarkaši pripravili veliko presenečenje. Potiho so ga presenetili in prišli na teniško prizorišče in glasno in spodbudno tudi bodo prišli navijati za našega igralca. The first set was easy, quite easy, because he made a lot of mistakes. Et à partir du deuxième set, ça s'est équilibré parce qu'il a fait moins de fautes. Moi j'en ai fait un petit peu plus. For the second set, it was more equilibrated because he made the other player made less mistake and he made a bit more mistake. Fois. To win the third time for the third time. To win. Slovénie, il faut être au meilleur niveau avec les valides, mais pas avec les sauts. It's the same than in Slovenia. You have to play with the valid people, otherwise you don't earn money. J'ai fait un petit peu, mais
je n'ai pas marqué de points. Okay, he play a bit with ATP, but he never mark point. Nous sommes venus avec 4 joueurs, We came with 4 people, 3 joueurs et une joueuse. 4 players, 3 men and 1 woman. Et l'objectif, c'est de tenter de figurer sur le podium chez les filles, chez les And hommes, the goal is for the women to go on the podium, chez les filles donc, chez les garçons, chez les garçons, for the men also, en double messieurs et en double mixte. for the double men and double mixed also. Pour moi, Marino est un excellent joueur For me, Marino is a very good player. en devenir He will increase his tennis. et je le vois comme un des prétendants au titre pour les prochains Jeux Olympiques à Ankara. And I see him to be on the podium, maybe the first place for the next Olympic Games in Ankara. La seule différence, c'est l'expérience. The only difference is experience. Michael Laurent, notre numéro 1, Michael Laurent, our number 1, est un joueur très âgé. is an old player. Marino a la chance d'être jeune Marino is lucky to be young, et donc il est en plein apprentissage so he will learn a lot. pour progresser. He is learning. Yeah. He will increase, Et dans quelques années, 4 and à in 5 ans, few years, in 4 or 5 years, il sera au meilleur niveau dans le tennis souple. he will be at the top in the tennis. En France, il n'y a pas de statut In France, there is no particulier. particular statute. Ils ne sont donc pas payés pour They are s'entraîner et pour jouer. They not get paid for training and to play also. They are not get paid. Ils s'entraînent 8 heures They train 8 hours per week. 8 hours per week. et ont un travail à côté. And they have a work. They work also. Et ensuite, on les réunit sur 2 stages nationaux de 3 jours. We have 2 training periods of 3 days all together to practice, Pour les préparer aux compétitions internationales. to prepare them for the international competition. Danes, dober igraj, uspe, malo nobe, rabe dobe najbolj. Vorige beke zelo dober, sebi malo mat, možno več, dobro možno baje. Potem, da slab, prvi se, slab, mat, da mise, tukaj se, to je tudi. To je dobro, to je ves. Michael Laurent, vorige pek je mož spet. Sebe, utri smo, alles veliko, pa možno. Sebi in bolje dobro. A to možno dobro, Laurent. Potem, der v olimpijskih igrah kruhe 2017 Ankara. Še 22 starost. Bez vse, bakrave, doba igra, vedno, veliko več. Da te se veseste, veliko se.
prvem setu je Marino igral malo rezervirano, malo se je, ne da bi se bal, malo je preveč spoštoval nasprotnika. In tako da je v prvem nizu izgubil 6-0, vendar v drugem nizu se je sprostil, je pokazal zelo dobro igro, moram povedati, da sem zelo zadovoljen. Dobro se je zoperstavil najboljšemu gluhemu teniškemu igralcu na svetu, tako da vse pohvale in zasluži si mesto med 16 na svetu. Torej, letošnjih olimpijskih iger je za Marina konec, ni pa seveda konec dela. Že naslednji dan, ko pridemo domov, gremo trenirati znova. 10. avgusta nas čaka en velik turnir v Brnu, gluhih. In pa seveda delati. Tako da priprave se začnejo že z jutrišnjim dnem za naslednje olimpijske igre, tam bo pa Marino po videnem in po mnenju mnogo katerih igral glavno vlogo. Tako da temu moramo slediti, Marino je še mlad. On je pravzaprav zanimiv podatek, da je on po znanih podatkih je edini 18-letnik, ki je kdajkoli igral v tretjem kolu na olimpijskih igrah oziroma na večjih tekmovanjih. Tako da smo na pravi poti, delamo dobro in tako bomo tudi nadaljevali, se ni drugo. Bravo, Marino! O tem sem že toliko, o njegovem statusu, o nefinanciranju, o nepomoči države in tako naprej, sem že govoril ogromno in nekako sem malo že utrujen od tega. Tako da mi bomo vsekakor šli svojo pot naprej, ne tako kot smo do sedaj. Kajti to, kar se nam pomaga, ni nekaj prida. Mislim, ni omembe vredno, no tako bom povedal. Končal se je dvoboj med našim Marinom in pa Francozom. Žal je izgubil 2-0 v setih, ampak rezultat ne pove vsega, kar smo lahko danes res videli in pa tudi uživali na igrišču. Prvi set je izgubil 6-0. Videti je bilo, da je bil Marino malo napet, ni bil sproščen in je delal kar veliko napak. Francoz je usilil svoj način igre in Marino je delal preveč napak. Drugi set pa je bila popolnoma drugačna slika. Res smo uživali v napeti in ostrem tekmi med Slovencem in Francozom. Marino je razvil svojo igro, usilil je svoj način igre in žal, vsaka točka, ki jo je izgubil ali pa dobil, je bila vedno na najmanjšo možno razliko. Na koncu je izgubil en servis in izgubil 6-3. Lahko rečemo, da je bila to res lepa igra, napeta igra, ker je Marino pokazal, da ni slučajno tukaj na olimpijadi in kot pravijo številni trenerji, ga čaka lepa, svetla prihodnost v tenisu.